On a bien. Debout progresser. Gardez la distance. Consolidation à mesure 2. Ok. Alignement, debout progresser. muda mrefu, lakini huwezi kuniambia mtu kiongozi wa jeshi. Kila mtu na montaji. Karibu sana. Kina tatu ambao walikuwa hapa kwenye bonde la Kibumba waliokuwa wakitwangana na jeshi. Yes, rikano nguru gusuzakanywa n'ikazo mukunzi wa Chidema kudukurikira musi ku munsi, reka mbwira ngo rugacikiro ngo skora amazuka nda subscribe ngo bitana turayikora kuyikora kugira ngo igihe cyose uzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najye ubasha kuba wakira mu bambere, ndetse kandi turushaho no kujya tubana turi gatano ni makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka anga kuri Braka TV none n'ubundi unge twemerere udutize umwamo cyakira mu turamburire hamwe zipaza amakuru mashya n'ubundi na makuru komishigenda atigisa bitangaza amakuru bitandukanye ni kuri ya master yo kuri uyu wa kane tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 birumvikana tugarukanye amakuru akomeye cyane rero tugarukanye amakuru akomeye cyane n'amakuru agiye kwibanda kuri politike ndetse na diplomasi ndetse no kuby'umutekano mu karere kibiyaga bigari none hararo ibintu byamaswa bizamba ku butaka bwa kiragihu cya Kongo intambara ngigundira Isura mu bice by'ibitandukanye byara ku butaka bwa kiragihu cya Kongo muri Sud Kivu ndetse na hariya muri Bukavu ndetse na hariya ku kibuga cy'indege byamaswa n'ubundi byongera guhindura Isura ni ikibuga cy'indege cya Bukavu cyongeye gutangizwaho ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeshwe n'ubundi zihangana n'ingabo z'u Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za FDLR ni mu ntambara ikomeye cyane n'ubundi yongeye gutangizwa n'izi ngabo z'u Kongo FARDC nyuma kubitangazwa ko leta ya Kongo yongeye kuhiriza abasirikare benshi cyane biganjemo aba special force ndetse n'abasirikari basanzwe ari abajepe barinda President Felix Antoine Tshisekedi abangara n'ubundi bongeye gutangiza intambara ikomeye cyane bafatanyije n'ingabo z'umuryango wa SADC zongeye kwimena hariya kuri bura bwa kiragihu cya Kongo bigatangazwa ko by'umwihariko abasikare komishigenda banaterwa inkunga n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byamazwa n'undi byakwiyemeza kuba byakinjira mu ntambara ikomeye cyane by'umwihariko igomba kuba n'undi yasiga ngo uyu mutwe wa M23 urimbuye ku butaka bwa kiragihu cya Kongo ndetse kandi intambara ikabigomba kuba yakomereza kuri leta y'igihugu cy'u Rwanda bino komishigenda bizamba mu buryo budasanzwe nyuma ko kuri aya masara ubundi komishigenda bitangazwa ko igihugu cya Afrika y'Epfo kimaze kohereza indege z'intambara zigera kuri enye zigako n'ubundi kuba zakifashishwa muri iyi ntambara ndetse mu gihe kandi komishigenda bitangazwa ko leta y'u Rwanda komishigenda ishinjwa kuba by'umwihariko na komishigenda ikorana bya hafi n'uyu mutwe wa M23 ndetse bikanatangazwa ko uwitwa Joseph Kabila nawe ari nyuma y'uyu mutwe wa M23 y'ingoro no wahoze ari perezida wa kiriya gihugu cya Kongo bigatangazwa ko kizamagingo bose bakomishigenda bafatanya n'izi ngabo z'umutwe wa M23 mu bikorwa byo kugenda ugaba ibitero mu
bice by'ibitandukanye byarakutaka bwa kiragiwe cya Kongo. Aya masaro ukomeje bitangazwa ko umurongo kwaka mu buryo bukomeye cyane nyuma y'umuriro uhirutswa n'undi wagaragara hariya mu mujyi Goma guhera ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere 2025 ubwo intambara rukokoma yabereye hariya muri uriya mujyi wa Sake kamanuka ikerekeza muri kibaya cya Kibumba ndetse ukerekeza no ku misozi ya za Kanya amahoro kuzamagingo bikaba bikomeje bitangazwa ko ari intambara yaje kuba yasiga izinyeshyamba zigenzura uriya mujyi wa Goma kuzamagingo imirwano ikaba yakumishwe n'ubundi yerekeza hariya muri Sud Kivu ndetse na hariya mu mujyi wa Bukavu. Bitangazwa ko ari ibikorwa bikomeye cyane bikomeje bikorwa n'izi ngabo z'uyu mutwe wa M20 cyangwa se AFC alias Forever Congo. Izi ngabo zihuriyemo zimitwe y'inyeshyamba ikomeje ikorana rero n'izi ngabo n'izi nyeshyamba n'ubundi ikomeje ikorana harimo n'uyu mutwe wa M20 bakomeje batangaza ko ugomba kuba n'ubundi wakora ibishoboka byose by'umwihariko ugakuraho ubuyobozi bwa hariya Kinshasa. Bitangazwa ko kugizamagingo n'ubundi bwakomeje bukandamiza abaturage ndetse kugizamagingo bwakomeje buhohotera abaturage batuye hariya muri kiriya gihugu cya Kongo. Muri aya masaro cyo nakubwira nuko imirwano n'ubundi yamaze kuba ihindura isura hariya muri Sud Kivu ndetse na hariya muri Bukavu. Bitangazwa ko rwose ari uduce kugizamagingo n'ubundi komeje kongerwa ku bindi bice bitandukanye. Uyu mutwe wa M20 ufite hariya mu ntara Kivu y'amajyaruguru kizamagingo n'ubundi ngira ngo mu tangazo rero ko n'undi ryashyirwa ahagaragara n'uwitwa Colonel Nanga usanga n'ubundi ari umuyobozi w'itsinda AFC alias Forever Congo yajwa atangaza ko nyuma yo gufata umujyi wa Goma bagomba kuzafata by'umwihariko n'uriya ntara Kivu y'amajyepfo ndetse bakayongera kuri iriya ntara Kivu y'amajyaruguru. Kizamagingo bitangazwa ko yanaje no kuba yakicirwa umuyobozi wayo wari usanzwe ari guverineri uyashwa n'ubundi yakicwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu mirwano yabaye ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa mbere 2025. Imirwano yabereye hariya muri Kivu y'amajyaruguru by'umwihariko muri uriya mujyi wa Sake aho uyu nguyu witwa Peter Chirimwami ngo wahoze ari guverineri w'intara Kivu y'amajyaruguru ndetse wanahuzaga cyane cyangwa se ari inshuti y'akadasohoka n'inyeshyamba za FDLR dore ko uyu nguyu ari nawe wahuje uwitwa Pacifique Omega n'uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi by'umwihariko bagahuriza hamwe rero imigambi yo kuba bafatanya mu kurwanya uyu mutwe wa M20 ndetse nabo bakemeranya kuzafatanya mu kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Kizamagingo rero bikomeje bitangazwa ko aba bayobozi bombi nyuma y'uko n'ubundi bishwe leta ya Kongo ikomeje itegura ibitero byo kubahorera ariko kizamagingo n'ubundi batari babishyira mu bikorwa. Ingabo z'umutwe wa M23 zongeye kuba zitangiza ibindi bitero bikomeye cyane nyuma yo gukuramo umujyi wa Goma bakomeje batangaza ko bagomba kuba bakwerekeza hariya muri Kivu y'amajyepfo bakigarura ibice by'ibitandukanye birimo rero kara gace cyangwa se uriya mujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo kwizamagingo bitangazwa ko gifashishwa n'indege z'intambara za kiragiwe cya Kongo. Leta Kongo ihora ikoresha by'umwihariko izengereza mu buryo bukomeye cyane izi ngabo z'uyu mutwe wa M23. Kugeza amagingo rero ni byinshi komishigenda bigarukwaho n'ibitangaza makuru gitandukanye komishikina n'ubundi byemeza ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zifite umuvuduko udasanzwe by'umwihariko komishikenda uberekeza hariya Kinshasa mu gukuraho ubuyobozi n'ubundi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bakomishikina bashinja kuba by'umwihariko komishikenda